Районун эсас вакалары акта тариф этмеге азырмыз. Студияда мен Султания Ситакаева чалышам. Хайырлы акшамлар. Насыл етіп Русияның лидері олмаға мүмкін. Айкаван қасабасының сәкенлерінің насыл меселелер раатсызлай. Жанкойде 8-ші китапхане форумы кечті. Юзым Жиюв компаниясының сонки басамағы. Сергей Аксенов Крым сәкенлеріне мураджат етіп лидері России адлы мемлекетіміздің эсас кадрлар ярышында иштирак етмеге чағырды. О Русия президенті Владимир Путиннің қол тұтывынен кече. Крым елбашчысының қайд еткеніне көре конкурс иштиракчылерге регионда ве мемлекетте ең муахиетлі ве вазифедар реберлерінен субет кечермеге ве оларының тәжірибесінен таныш олмаға ве яны білгілер алмаға имкан бережек. Бұндан да ғайра Аксенов Крым Жұмхуриетінің үкіметі ярышта ең юксек нәтижелерін көстерген иштиракчылерге иш тапмаға ярдым етежек деп қошты. Регистрациядан кечмек үшін лидері России адлы конкурсын сайтына кірмек керек. Участники конкурса могут испытать себя, попробовать свои силы в части государственного управления, понять, насколько они готовы к выполнению задач, которые ставит президент и которых ждут от нас все россияне. Конкурс даст новые возможности для самореализации крымчанам разного возраста. Поэтому пробуйте свои силы, испытывайте свои возможности, ничего не бойтесь, дерзайте. Крымның егірі муниципалитеті тезден мемориет олбышчыларыны сайладжақлар. Сергей Аксенов энді комиссия азаларыны тайынледі. Бөлі емір Крым акимиетінің ресми порталында нешір етілді. Эрбір муниципалитетті комиссияларының тіркібіне вице-премьер вазифесіні эда еткенлер кірді. Бөлі етіп, Ялта ве Красноперекопск шерлерінде Бахчысарай Ахметшіт ве Красноперекопск районларында комиссия тіркібіне Дмитрий Полонский кірді. Кереч, Судах, Вермени, Базар шерлерінде Игорь Михайличенко, Алуштада Юлия Жукова, Кезлевде Евгений Кабанов, Кефе ве Сейтлер районында Лариса Апанасюк, Джанкой ве Ахметшіт районында Ирина Кивика, Сахта ве Сах районында Алла Пашкунова, Еді Қою Қарасув Базар ве Ислам Терек районларында есе Павел Королев комиссияларға кірділер. Бұл ел сентябрның 18-інде Крым елбашчысы Сергей Аксеновның теклифіне бинаен Крымның шehir ве район мемориетлерінің башлары іштен бошатылуға ақта ариза яздылар. Бұл чарені ояны тақым шекіленмесі керек деп аңлатты. Тибби газ, электрика, су ве yollarının yoksuzluğu bu problemlerine Ахмеджит районында ерлешкен Айкаван қасабасының сәкенлері Devlet комитетінің реберлігіне ве идаре етув müessesінің векіллеріне сеслендірділер. Чықыш көрешівінің нетижелері ве қасабадаки абаданлаштыру суаллерінің чезілуі аққында мұхбирымыз Айша Шулакова тариф еті. 130-140 вольт у некоторых, у нас, вот я живу у суринянца, у нас 260, да, под 260 зашкаливает иногда. Все время щелкает, техника отключается. Ахмеджит райондаки Айкаван қасабасының сәкенлері Devlet Милетлер-ара комитетінің ве профиль идарелерінің векилеріне электрик кергілігі сықалда дынышкеніне шикает етелер. Мында бөлек қоранталар онлар же. Нас интересует, чтобы 220 было напряжение, а не 140, как все эти годы. Бүгінгі күнді қасабада 8 километрден зияды электрик ағы кечірілді. Шымдылік тек бір трансформатор чалыша. Оның үшін кергенлік де алчақ де yüksek ола деп ишандыра мутехасыслар. И получается так, что те, кто в начале линии, у них высокое напряжение. Те, кто в конце, у них низкое. Сейчас, когда введут все эти новые трансформаторные подстанции, напряжение во всем поселке будет нормально. То есть через месяц, ноябрь месяце, начнем подключать все. 220. Қасабаның электрификациясы лейхасына атта ичтимаи эмиетли объектлер кіртетілді. Яқын вақытта мында ФЦП программасы бойынша 300-ге ерге яқын балабақшасыны құрмаға планыштыралар. Devlet Милетлер-ара комитеті енді керекли весеқаларыны азырлады ве ФЦП программаларыны идаре етув мүдірлігіне йолады. Мектепнің құрычылығы ақында мұраджатлар есе комитетке келмеді. Жителям необходимо совместно с администрацией отработать вопрос, какую школу они здесь хотят видеть. Обратиться, конечно, к нам, в том числе, в первую очередь, обратиться в администрацию Симферопольского района. Администрация Симферопольского района сформирует уже полностью это письмо, направит нам для включения до потребности. Айкаван қасабасы 25 жыл евелсі құрылған еді. Мында эксериалда эрменилер яшай. Умумен 400-ден зияды сәкін яшай ве 25 соқақ бар. Олардан тек бір қачданиясы паспортизацияны кечті. Эпсы ичтимаи эмиетли объектлер есе Ахмеджитте ерлеше. У нас еще очень огромная проблема – это дороги, которых практически нету. Особенно это страшно зимой, осенью. Дети в садике, школу
буквально 2-3 километра они ходят вот по этой глине, грязи. Машины прям домой не могут доезжать, застряют, буксуют. Курушевде сувнен темин люф суаллері де музакере етілді. Мында энді 11 сув темін етіджі ағыларының 8 километр кечерілді. РЧВ, яни теміз сув үшін резервуарны ерлештірмеге азырланалар. Нужно ли нам в центре поселка, который планировался, здесь планировалась школа, стадион, все такое. Все это убрали, ставят для нас ставят РЧВ, чтобы мы были довольны, а мы недовольны. Район мемуриетінде анлатқанларына көре, РЧВ үшін қасабада ер йоқ трудовой кой шурасының генераль планы есе энді жемадын левлеріні кечті. Общественные слушания были проведены, нам был предоставлен протокол общественных слушаний, оно было размещено на сайте, на стендах информационных. Вот. Общественные слушания, если проходили? Слушания проходили не отдельно поселка Айкован. Это было в Доме культуры. Белі олғаны кабы газнен темінле фақларының бірінші басамағы бетті кенчісіне кечтілер. Да соқақлар ярықлануы меселелері де музакере етілді. Кележек сенелей Хасмета весе қаларына кечмеге планаштыралар. Бұна жүмкүри бюджеттен пара айрылажақ. И инвесторов будем привлекать как администрация и заниматься не только вопросами освещения, это вопросы и кадастрирования дорог, и работа с проектами. Сакинлернен Курушевден Эвель Девлет Милетлер ара комитетінде кечірілген коллегияда Айкован қасабасының проблемлері музакере етілді. Строительство инженерной инфраструктуры, они решаются. Что касается объектов социальной инфраструктуры, таких как детские сады, школы, они в процессе решения. Поэтому сейчас администрация Симферопольского района должны предусмотреть земельный участок, поставить их на кадучет, получить право собственности, а в дальнейшем уже в программу мы будем включать федеральную целевую программу в виде доп. Потребностей. Чықыш Курушевның нәтижесінде 5 адамдан ибарет иш группасыны тізмек қарары чықарылды. Анда Айкован қасабасының сәкенлері кірежек. Кележекте олар ось меселелеріні Госкомнац мейданында чезежеклер. Айша Шулакова, Эльдар Заитов, Милет үшін. Қырым Веростовның жемаат палаталары региональ граждан жемиеті институтыны береберекте инкишаф эттережеклер энді бұ ниетлеріні ресми весиқада имзаладылар. Аңлашма сияси иқтисади медени сааларда регионларының ишбірлігіні назарда тута. Бұ ал бұтын Русия меселелеріні чезмек үшін қырымларының бірлештірежек. Хатырлатамыз Ростов вилайеті Русия Федерациясының субъектлері арасында ярымадамыздың акимиетінен ишбірлік ақында аңлашма имзалаған бірінші регион олды. Развитие гражданского общества как института, который может быть заключен в рамках одного макрорегиона, как юг России, может быть только лишь на основе взаимодействия таких институтов, как общественные палаты. Бақчысарай районындаки базарчық койының сәкенлері қасеветленелер, олар хафлы теректен қорқалар. Терек аңғы вақытта иқылып адамларға зарар кетірмесі мүмкін. Енді 2 ай давамында Қырым Муйдислік и педагогика колледжінің янындаки территория шыретнен қораланған тұра. Кой шурасы ичбір чаре бақмай. Бұл вазиетні біздің мұхберлеріміз аңламаға тырыштылар. Бақчысарай районының базарчық койының сәкені Ирина Степанова қазайы терекке шикает ете. О оқув мүйістесінің янында онлар ел эвелсі осты дей. Шымды бұйық қоры пытақлары қопы башладылар. Бұ қадынны қорқыза. Обращались неоднократно в почтовский совет, и они сами знают, что деревья аварийные, только вот на Васильевке спилили, а больше нигде не пилят. Не придают этому значению. Шымды тәлікелі территория қораланды. Қазай терекнің юксеклігі 30 метрны тәшкілеті ерлі сәкенлер о хафлы вечоқтан берлі пычылмақ кереклігінде еминлер. Каждый день вот с Новосильевки, с Почтового, с Казанков на автобусах, на школьных дети в школу ездят утром. Какая гарантия, что вот сейчас от первого ветра это дерево не упоет и не убьет этих детей? Бұл меселенен кой шурасы оғрашмақ керек. Мутихассар қасабада әрбір сачылған фиданы незарет етмек кереклер деген фікірде сәкенлер. Ама ерлі мемуриетінің елбасшысы Анжелика Ястребова бұл вазиетні тефсір етмеге рет етті. Хотели бы записать ваш комментарий по поводу аварийного дерева. Сможете прокомментировать? Нет, не смогу. Я чуть занята, у меня идет совещание. Сейчас никак не получится. Или у нас по бюджету нет денег, чтобы это сделать, понимаете? Шымды бұл суальнен первасыз қалмаған инсанлар оғрашалар. Жанкойде Қырым татар китабы адлы китапхане форумы кечті семинарда Милли язычылар бірлігінің азалары иджади зиялылар ве шер мемуриетінің векілері топланды. Мариф лейхасы тап 2018 сенесі башланған еді. Бұ 8-ші көріші олды. Форумда кім иштирак етті ве библиографлар не ақта субет еткенлері ақында невбетті келев хамыз.
Серджілер үгінде бірінші оларақ язычы Шевкет Кишвединов чехышта болынды. О любовь, ненависть, деньги адлы китабыны ве очень избранные сочинения адлы яны жиынтығыны тақдим етті. Язычы әдебиятха ве язуға олған севгісіні тап мектеп чағындан пейда олғанын айта. Оформить их под одну обложку, сделать это как единое художественное произведение. С романом у меня получилось в 2013 году, а со сборником в 2017 году. Роман вышел в Симферополе, а вот уже сборник был выпущен в московском издательстве «Курс» тиражом 500 экземпляров. Мне очень бы хотелось, конечно, чтобы роман «Любовь, ненависть, деньги», переведенный на крымско-татарский язык, увидел свет, но, опять же, все это зависит от издательств в Крыму. Яш язычының оқуйчыларының көрішуі Қырым татар китабы адлы китапхане форумы черчевесінде тәшкил етілді. Жанкой район китапханесінде Milli Язычылар бірлігінің азалары, ижади зиялылар ве шер мемориятның векіллері топландылар. Мариф лейхасының мақсады Қырым татар нешірлерінің рағбетлештірілуідір. Это наш фольклор, это наша история. И вот эти книги когда мы выезжаем вот таким вот десантом, это педагоги, это просветители, это молодые художники, это молодые поэты, молодые таланты. Мы стараемся разносторонне осветить всю нашу культуру посредством, конечно, книги. В первую очередь это стоит книга. Лейха тап 2018 сенесі башланған ады. Жанкой форумның 8-ші мейданы олды. Тешкілетчілар әнді Кефе, Сах, Ахмечит району ве Қырымның дегер шерлеріні зиярет еттілер. Уникальными изданиями, потом это вы все познакомитесь, не буду я. Это я Лимия Абдынанова. Жанкой район китапханесінің топламында 5000-ден зияде китап бар. Олардың арасында Қырым татар тілінде язылғанларының 7000-ден зияде нұсқасы. Бұл оқу құланмалары, лұғатлар, илми, мариф ве беди эдебият. Бүгін Жанкой районында 44 китапхане çalışмақта. Бұл муэссеселерде 75 хадим ішлей. Олардан 11-і Қырым татар. Мудир вазифесіні эда етеже Ольга Дяченко айтқанына көре китапхане форумлары тәжірибе ве китаплармен пайлашмақ үшін пек яқшы мейдандыр. Библиотечные форумы – это общение, получение информации. На базе нашей библиотеки в этом году проходил форум общения с воронежскими нашими меценатами, с нашими коллегами. Было очень интересно. Невбеттеки форум Ялта шерінде кечечек. София Шукурова, Севиля Меметова, Рафаэль Вахидов, Миллет үшін. Ярымаданын славян жемаатчылығы Лехистанның медени марифчилер жемиетінен ішбірлікте çalışacak. Бөлі аңлашмайынды екі жемқурет арасында тызылды. Сығбақ медени саанен бағлы олacak. Бұл милли дени тәдбірлерінің кечірілігі ве вокал-хореографик ансамблерінің қатнашмасыдыр. Чешет девлетлерден келген Украин диаспорасының векілері Қырымға октябрьнын 13 күні келіп чықтылар. Бұл Лехистан, Қазақстан, Молдова, Русия, Алмания ве Булгаристан мемлекетлерінден келген 15 адам олды. Ярмадаға Украин диаспорасының векілері енді 3-ші келесі келелер. Бұл сене зияретінің толу программасы планлаштырылды. Олар Богдан Хмельницкийнің абидесіне чечеклер қойдылар. Ахмеджеттеки Украин нағыш музейіні зиярет еттілер. Вету керек масада иштирак еттілер. Лехистан делегация Қырым Өйдеслік ве педагогика университетінің студентлерінен көрішіп, матбуат конференция кечірді. Хотелось бы узнать, какие вообще есть возможности переехать, ну не переехать, а возможно на заработки у студентов в Польшу? Есть возможности, но сразу говорю, будет одна проблема. В случае, проблема есть то, что вы с Крыма. Лехистан эйеттінің векілі Андрей Романчук Қырымға сық келе. О ярмадаки дінішмелеріні диққатнен огрене ве ярмадаки яшайышыны мерахнен көзете. Мұндан да ғайры өз ватандашларына Қырымдаки медениет ара ве милетлер ара мұнасибетлері аққында тариф етмеге істей. Думаю, что такое соглашение даст возможности уже другого сотрудничества, более планового. Но надеемся, что с этим будет возможность уже на некоторые действия получить реальные средства, чтобы эти обмены стали реальными. То есть, например, привозить или ансамбль, или группу молодежи к вам в Крым. То же самое, чтобы некоторые люди могли к нам приехать.
Сақ районы Отар койының сакины 34 яшлы Эльдар Нигматуллин жойылды. О қарысу базарда айдавжы олып çalışайды. Кіші бұ айының 5-ші күні евден шығып кетті век қайтмады. Ондан берлі бір кімсенен бағланмай. Мавы көлмек, джинс, штан век қойы мавы туслы курткаға киінген еді. Бойы 170 см орта кевделі век қысқа сачылы егет. Эльдар Нигматуллинның қорантасы оғлу аққында бір малюмат білгенлеріні экранларымызда yazылған телефон номерлары вастасынен бағланмаға риджа етелер. Тамир етілген ер асты кечетіні боздылар. Салғыр бойында ерлешкен ер асты кечетінде граффити ресімлері пейда олды. Оны өзеннің ялысынен бераберлікті шер мемориетінің параларына тамир еттілер. Темізлік чоққа бармады. Бір ай кечмезден вандаллар теміз диварны ос ресімлері үшін қоландылар. Смыть их очень тяжело. Все средства, которые мы применяли, антивандальные, они очень малоэффективны и плохо работают. Соответственно, остаются пятна на этой поверхности, что портит вид эстетически этого подземного перехода. Люди каждый день пользуются этим, видят. Метроград муэссесі пайтақтымыздың егірім ерасты кечеті бойынша месулиетлік ташы тешкелятын хадемлері күн айны бойле меселеге раст келелер. Олар шер сәкенлеріне мұражат етіп, Ахмеджетні темізлікте ве низамда тұтмаға чағыралар. Если вы не цените нашу работу, хотя бы немного подумайте о тех людях, как вы, которые пользуются каждый день этим подземным переходом и работают в них, и не опускайте себя до уровня неандертальцев. Полис хадемлері четел сәкенінден 2 килодан зияды синтетик наркотиклеріні чекіп алдылар. О наркотиклеріні кираға алынған квартирада сақлап тута ве пакетлерге бөле еді. 46 яшлы граждан ярмаданын чешет мескен ноқталарында наркотиклер сақлы 150-ден зияды гизли ерні яратты. Мобиль телефонында наркотиклер сатылуға ақында малюмат гизли ерлерінің фотолары ве буюк параларынан банк карталары тапылды. Қырымның ішкі ішлер везірлігі берген малюматқа көре жинайы иш açıldı. Şimdi қара ниетлі адам апсты болуна, оны 15 yıldan 20 yılға же апс ве пара жүремесі тәнлене біле. Қырымда Красноперекопск шерінде 26 яшлы балықчы тұтылды. О Каркенет көрфезінде қанунсыз шекілді креветка тұтайды. Оның қайығында қара деңіз креветкаларының 46 бин нұсқасы тапылды. Олар Қырымның қызыл китабына кірсетілгені себебінден тұтылу үшін ясақ етілі. Зарар 4 миллион рублиден зияды олды. Кіші браконьерлік бойынша шеклі сайыла. Шымды жинайы иш açılды. Шүбелі адам 2 yıldan 5 yılға же апске алынмасы мүмкін, яда она 1 миллион рублиге же пара жүремесі тәнлене біле. Қырымда юзым берекетінің жиылывы екінлене ята. Ішчілерінің сонки әмек күнлері насыл шекілінде кечкен ақында мұхберіміз София Шукурова тариф ете. Заглянул в соседний сад, там цыганка, молдаванка собирает виноград. Светлана Чернышова энди 20 yıldan beri түркілер ерлап юзум жия. В день я могу собрать до тонны винограда, даже когда и больше. Если урожайность очень высокая, хорошая, мы собираем. Погода еще нам помогает. Бригада Саба saat 7'den akşam keşkece sonki юзум салқымларыны жия. Аргацители Бугардистандан кетірілген юзум чешеті уюксек кефетлі шарапларының чешетлері үшін хаммал кебі ишлетілі. Он издревле уже выращивается в Крыму, получил широкое распространение. Очень урожайный сорт, очень урожайный. Дает обычно 100-120 центнеров с гектара. Хороший сорт. Бүтін жиылған берекет тіркемеге юкленіп шарап заводына алып кетілі. Айсерес вайдесі судақ виалушты шеерлері арасында ерлеші. Мында 700 гектардан зейді ерде қырхуш юзум чешеті өсе. Олардан 11 софралық юзумлері. Гордостью, конечно, нашей долины являются сорта аборигены, которых практически больше нигде нет. Это Акинкара, Джаваткара, Кефессия, Какур, Шабаш, Осма. Это элитные вина, таких, которых больше нигде вы не найдете. Айсерезде мускат Италия адлы юзум чешеті яқшы өсе. Мындаки юзум бағларының яшы 15 yıldan зейді. Әрбір юзум күтіклері орта қарарда 20 килоға же юзум бере. Техник чешетлеріне бақында софралық юзумны сепетлерге қадынлар топлайлар. Бұндан сон ішке еркеклер қошыла. Олар сыранен тізіліп сепетлерні тракторға yüklейлер. Мына ұстырдым іште, десен олажақ. Епсі менің суарылмадан іште бағы будамадан елімізден geçey bu yılı Allah'a şükür yaxşı oldu.
Берекетлі, я. Бұндан да и же ола билер, ама бүгіне göre Аллаға шүкір. Bu совхозда юзум жүйілуі эки ай велісі башланды. Бұл вақыт девамында 3,5 тонна берекет топланды. София Шукурова, Герай Абдулаев, Миллет үчүн. Бүгінге бұл эпосы хаберлер билет телеканалындан айырылманыз, қайырлы ақшамлар.